Kubor nakaslem jong unong san Hima. Ki nongyalam jong Hill Farmers Union Central Body hapo ka jingelam u General Secretary uba Alphon Bird Carsentiu. Bat u Publicity Secretary Sengkmi u Samla rangtei pingrop. Bat ka jingedon lang u General Secretary Kamausan Ram Block uba Trustar Well Pede. Kita yo ban pin scam ki nongkit kam bathamai jong ka HFU Plangwan Broy Dangar Border Circle menta kasni. Habayo abanikren bat kinong rep kathan kila pensngo bakadon kajing duk mensim jo kinong rep habaro kiliang kajing hiardor palat kimar rep kabaman la kapor kani kapenkut lat ya kaying jong unong rep kinong rep hakathan mausen ram border kila penpauru ya kajing sngo khia halor kajing yap jong kisniang ki balasar lut plan da kajing wan jong ka klam bat kani khta shisha ya kaying jong kinong ri jingri ha kani kasni kinong kit kam kibala shapin khamti kilong u Vicky Boy Malais im kum u president u Jonathan Kenter kum u vice president u Alexander Wanyang kum u general secretary u Joel Shilla kum u assistant general secretary ka kong pediang hun Kenter kum ka treasurer bat kum juru iki khatsan ngut kit khot na kishnong ba pher ki badon ha ki jaka Khappud habayekran ha kate kasni uba Alphon Bird Carsentiu ula Iman CM iki khon Samla bat ongru baki dei ru ki khon jong unong rep da ka bapen kan mau ba watla lanang la start ru ngim dei ban sngo le ran ban ong bangi dei ki khon jong unong rep ula kan turu iki khon Samla ki ba dei na ka yeng jong unong rep baki dei ban etali ha ka jelahi barok away da ka bapen pau bakan salong ka bor ka baklan ban weng ki jing e jong ki nong rep ni ki nong lam jong ka Hill Farmers Union Someone Broy Namar Order Sakit Lalu kita kesini ke apa terik jauh menagas mencuci kemudian nombor kamu dua pura jauh dari sama ini ikulah menyadari kita dokumensi Khappud bahwa Insyakri dalam mesin yang upah yang rep akan bertahan berhadap Muslim di berokoi ikulah mencipia ya baru ijie bagi yang rep itu imam kita bersyukur sakit akan blok akan distrik pada kejelahi berokoi Ablay ya kami kubeshi Besisin balayaki unong rep ka sarkar ka diut thathat namar blay unong rep udan ni kapor pangan itu ipi bagi let na kawai ke jakas ke jaga pan ra ka kubor pan kenau bagi unong rep idan kam ya ke chinya tali undan ki kiwai sen ki bakham krau ada ki unong rep tu ki tali nani tu ipi halor ka tu ke chinya ki tu unong rep hapo border hapo Delhi ndru bana unong rep idang shong bagi kodi itu ki lain ki fauno adu ada history to ki India ki mansi bagi habon wen ki tu ki lo balai namar bagi kita ya dai namar ka tahu wa kan ai mansi ba ngaju penseluruh wada hadu ki college ki ba yo ya ka balai kan ai jikran maju ong ba ki khun to ki nongrep ki joni ki jule ran ban ong bagi kemi ki pa ki joni ki nongrep habagi pendap ha ka form ka bani ito na top parents occupation idana ko my father is a driver bani ka ito my father is a farmer kata ka penon nung mensiam lupa ya ka jinglong jungi bagi le ran bagi ong ni ki khun jing nongrep and right the need jingni to get some union I mensiam ki khun ti nongrep ban ong I am proud to be the son and the daughter of the farmers kata ka dai ki I mensiam habagi wan ka ni undang kan nupat undang ka wepat ka kam kapala pan aikam lat na ka kam jong nong rep undang ka wepat ka profession ka bakhan kraw na ki nong rep ki lasutu ya ka dor ki di nong rep dai na ba ka tahu jing ani sim junga mata kasni kalau ma kun ka sapil ka ni biskan ka di benong accountable ka di benong discipline bat na itu yapi ka dai ru bat biak por kata-kata mas mo nong ba kum kinong ilang Khantam General Secretary President ide benong shimensin numla o president on bypass
या का काम का उसके तरीके बने और उसके तरीके उमला बने मरवे या का काम करने के जुटी पे 1% कता करे ऑर्गेनाइजेशन करते हैं उबी की boy Malaysia mukna jong agar go chunring kejing pule jong nganyi ke vision menyerap kam taming rap nama ngaru kawan nakalong yi unong rap ngadai presiden jong ka promboy dengar border circle dei kong ke issues niak berkumjuru menyerap di kenong rap juga Thain jungi kong ke border mentah kong ke deki issues niang beli baro apa social media kam tam ka jala ka jungi belasak kata bun kinong ris niang berkumjuru kinong rap Thain jungi bar kini Himar rap kidon Khappud kibak hiar dan Khappud kibak kio ngangis kam madadu mentakas ni abangan bad kini en page unong rap kalau kena Jingeh walang along kumbuyut andrai ngenjeng scam kumpus dan kumbarang ba akan sini bangen yang benyale itu Jingeh juga rap jangka prang dengan border circuit Jingeh apa border dan hakrep karyang namar ke climate atau Thain jungi Serung kalau baca sini bersenang kalau baju selang. Namar kalau i record bawa pertai ru kamu seram kedai wet test please on. But kawiru ke issues ni yang minta kalau kepala sapring lut apa ka berar ke jungi apa kaneka mau seram pada. Oh bun ba ke jungi nama tahun sumarin klang usah terpat berunjuk sensar.